Sean Bradley. Cic gornel gynnar i'r Cofis o'r ôl sodiad gan Darren Thomas a Sean Bradley. 2 funud a hanner fewn yn taro'r rhwyd ochr. Y cic gornel byr bron a talu ffordd i Gaernarfon. Cottrell. Mewn at Kane McLagan o'r peniad. Gyda'r gôl cynta'r Bari tymor yma. Oedd y bêl gan Cottrell yn un wych. A hediad chwym Kane McLagan ar ei ddiwedd. Ac yn ail gêm y Bari yn cael ei gôl gyntaf e tymor yma. Darren Thomas. Jarvis ar ôl sodiad at Cottrell. Cottrell un yn gallu croesi unwaith eto at ben Kane McLagan. Wel, ddi dros Kane McLagan. A bron i'r Bari fanteisio Nat Jarvis. Oedd yn ymestyn ar y postyn pella. Wel, pan mae'r gwynt yn gostwng, mae'n ddwrnod reit braf, ond mae yna wynt i gael yma. Fi Darren Thomas, gyd chwarae. Oddi ar Noah Edwards yn cael ei dynnu lawr yn y cwrt. Wel, apeliadau cryf fyna am gic o'r smotyn, ond Bryn Malcolm Jones yn gweud na. Cottrell. Curtis MacDonald! Wel, ath yn ymosod y bêl fyna. Peniad cryf gan y chwaraewr sy'n chwarae mond i ail gêm i'r Bari. Unwaith eto, Cottrell dar bas. A mae Bari'n dyblu i mantes nhw. Kane McLagan sy'n aros yn y cwrt. Yn gorffen, yn bert. A Theo Wharton ar croesiad. Theo Wharton unwaith eto ni cael gêm o'r wych, ond Kane McLagan gath y gôl i ail golau o'r gêm. Bêl hir gan Tibbets. Mike Hayes yn dynnu un nôl. Gôl uniongyrchol gan Gaernarfon. Maen nhw wedi tynnu un nôl. Angen 2 arall arnyn nhw i allu ennill pwynt. A mae Mike Hayes wedi rhoi gobeith iddyn nhw. Delighted, really. I think that in the first half played some really good football. And created some good chances that maybe we should have scored more from, but we find ourselves 1-0 up at half time. Second half, the wind has obviously played a huge part in the game. If I'm being honest, for both teams, it was probably a little bit scrappy in the first half. In the second half. But yeah, delighted with the amount of chances we've created, the ideas, I suppose, in the final third, and the threat that we carried today. So all round a good day. Dwi'n meddwl ni dechrau dda, ond dwi'n meddwl cryfdar nhw wedi dangos trwy yn diwedd ne. A dwi'n meddwl cael mwy o cyfle i paratoi, mae wedi dangos heddiw yn diwedd, ond dwi'n reit apus efo rei o pethau ni'n neud, ond dweud i gweud nhw'n tîm da heddiw. Yeah, tough place to go. We've been to Flint quite a few years ago in the Welsh Cup, and they've obviously come into the Welsh Prem, and they've got some good players, some good experience in there, and they'll bring a lot to the league as well, I'm sure. So we know it's going to be a tough game for us, but we go there with confidence, but we go there knowing that if we don't work hard and we don't apply ourselves in the way in which we should, then we won't get anything from the game, much the same as anywhere in this league. So looking forward to the challenge, and bring it on. Dwi'n meddwl ni di'r un o'r tîmau sydd wedi chwarae yn y 5 yn y 4 ucha, so ddim yn rhy hapus efo hwnne. And so mae rhaid i pawb chwarae nhw. So, newn ni paratoi, patio pobl i fyny a mynd amdani.